Okurugirira abazaire n'abaturabe cyangwa cya Kashagama nibetomba ngo batura barinzira ishomero rya gavumenti rya Kashagama Seed School kuhwa ngo konka abatura nibaragana isoko ryombeka rukahwa konka bikabe byabusha. Hazen habo meetings ngezi azasubire nibaho ose tuziza ezumana batweta umuntu tweta umuntu tweyeta kaba kwato konka banara DC tukatunga gashonga kare ngono kare yokangane kare nyowe tikatuba gashonga leta izibirisho yo tikatunga meetings nzamu kare nzamu abanze bamayisaba nitwe abatine memo ya gavumenti nitwe abatine tasa ya burunako abo kweyiya wetu kawana mnonga okuleba mutwatekaho erefo siria ya mpaka kuja ngo mwako kwija namwe tukachanye twakinzo mbodi ekeke futandi ko mwako ukabaga bataka kwikirize kwijaho ndizimbe twagira ngo erefo turateke turubare katuneseza aho miseza robatiga gusa. Kashagama Seed School ekabe balirirwemo sente ziri kwingana billion 3.9 konka kuri yaremere kuhwa abazire basharamu kuletamwe abana kifuba yobola banje nembere fana nanga bwiri kubanga tebatukiriza kubako nikitukolea nga tebana bakutuwa somero official so zino zizigenda okubera staff quarters singa ziba ziwedde era basomesa tusubira nti bajja kusula wano ekyodola kitegere kizibulungi nabo ekyo twenda abide basayizi nabwe mukabuli tukazikuza twato basayizi abandi 17 kana bwesinde bitendera omwana ayitare biseza rwasa kora kugata kwasa kwisesoro oguno mwana ayine kizibu omuka abazire babo twabasa alinga sente twasa kutopingaho. Office ya RDC yagamba nshongezi obwa hate sente zo kuza kumarira ishomero ryitwe eryangahi aha esente zo bandira muzati semester zizire zero contractor na waliwo ngwere no kureba ngo twakuza muno kushaba kubishomero ryaho ubwakaza no kunda ikuraze kwera ishomero ryitwe ryona ryazira leta yawe tubize tutaye tendereze sinaga kumusha bo abazire bahabwa yobuhabuzi bw'omutano ahabeje abahumwire takunzire mwana wawe yo hatiriye hanikoraho nshakare niza koraki kandi kakubiha ubasa kundiro mwana singiwe nyina wo rukoraki mukunda abana banyu murubahereze barukoraki Ndisande William ahabwa TV West.